menawi telali ring pendekat itu anak Kelincer niki cai ke para kanak kedang ketunggul ngiring itu kengkian bos anak Kelincer ini sebelum ngiring dan maju tetunjon pamane syarat teke nangkilin gelang nenten jotios kumari mundur bos itu anak Kelincer mah iya ji ini manggil tiap apa terus itu tampil ring jam merepati Tuhan ning bos Dina jadi apa gelang nangkil je kapel ide yaji mirip syarat bos ide yaji sing dari sedotan nenten dia suka kedalan nangkilan iring bangde kena ning mani iring ayo terus ada dino paman kan baik ini hal yang paling panci tongol diajang ide yaji sing ngade ayo ya namun yang bikin kini karena watak kekadoy pun ikut mana kita ngaji dereng medal tiga memana menak ajiring pekolaman sampun ingkel saget subuh mekeplis di samping sing tahu nak paman itu di Jawa tinggal paman kiamat lah itu sing ketang diriku ya anak pangitang tidiang ring bancingan kairing antuk parekan matur oh itu di bancingan kairing mani barang aja ibu kairing yo yang subuh iul mangurukan kelul sih bisa tampil napi kemawin naji nadak sarung terus diupah itu kan sing adelin lakar bosan neuno urine di karang pamu dewa subenawang aji subuh matali sir yang nyemak diukur-ukur sing patut kena itu ngisian ini
Bang sing aji sing nawang lek awak tuwa siang bumi. Patutne aji ngono prasto. Kemunye kematian lawan. Keto kayu naji ngutus dewa pangsi tetangkil. Pemegas burung ini karang. Suk serah haji kami keto. Mangken dungun. Mang nekni sampun yen aji kedropon mapai ceris tian dician. Mapai celinggi. Duane manut kade baos nali jelisir yen sang nyakre dale tan kedamping atuk arde nariswari. Kocap koyah keprabonane tenang ngaji. Saya jelapi dijang tunangan dan ngelako. Daging kade atur itu ya nganutin tato titinin sang nyakre dalam patut kedampingin antuk ada naraswari dan masa pun itu nah saja benar yang jemak di kuno terus tuh ada belum begitu weh yul jaya yul saja pianak kelas sing lakukan bat kami ngedengil kuno sing lakukan sing awal lah iki yo lajir gitu jelek kenal lu ngelakukan weh paman yang makaluk Sino lagi? Asuna makaluk ngering tapo. Nang paman siago nyenawa atau betul yen teko Menawi sira pacang raup. ya woi paman saking bidan ide anak sungkan buduh duagung nak kengken dewa siap-siap Apa lagi? do sing adelen pepati haji paman dewa yo ipati aku Gelemon iki. Woi mau ke siapa no? Kalian tiang singo? Woi. Di Paman Agung niki kita. bener ado dituli karang bunga tadi beli kano Ring kalang tunggal pun mau kenal. Padot tantai nuni niki ring kuri. paman sing memboyo dadi gelah kuno jeneng bagus kesiap nulit paman apan doang daso tiba nane subuh luang paman mau pamit kapan gelah temu karang tunggal sing taen metulak tangkil kadang gelah nangsa paman kapan puri ini di karang paro balung tegak pamannya gitu tias nyenjeng pamane long mirip man dedama kendo mawan paman sing taen namun lo saja bawa sang ikan yang sumbo bumi alik ngali sengaro usap kabin madan nyamuk berayo yang sumbo ngelak tegak aneh madan tegak lian liat lian sebengi nema pitulung bidan sing ngetak pianak song masing ingat sing itu nawak dong daya nang titiang cokori dewo jak mengah pamidu kau titiang neme tangkil duhaku kau yaktiane sapun niki duhaku sebab pamit titiang nilar jagat karang paron yang kemana hantuk titiang waluyo titiang kadi bobodok duhaku tangkel titiang malih mewali riki renjang kadi mangkel yentan titiang gumanti ngongkos pemenang tunggu tiang titiang tangkel pemenang aturun titiang paman tangkil ngabo pemenang bang sing raos ting orang pemenang tiga ya ini
agung wajib. Nyado murah itu uli karang punya namanya Aduk-aduk. paman aku disubane gelah maju simpulah nenek uli ngo agung uli karang tunggal Saking itu iraku. gapi bengelah mapi kayun imo sing ngandelin lakar mesti kan buat karang tunggal kelawan karang parun segitu kewalo di subang tekan gelap dadi singnya apa adane manut kapan kayun gelap tujuan lakar mesikan sing jangkep dari paitungan ini menjalaran panaku lakar Nawag duaku. Daging nepisan sapuniki duaku. Kayo ni iraku sasunan titiang gumanti melet pisan nyangkepan ide anak riki sasunan titiang mangda matemu ring karmo sarang gusten titiang sane wenten ring karang tunggal yang aneh ini aku anak kelah itu di karang tunggal ingin nenen malu bantu aja gelang rana nak sing ten kamu bo bajang juk anak kelah di sampun anom nyeradane lugro titiang dia Ratno Kesari. Oh dia Ratno Kesari telung pesan sing alih ketemu segitu lugro titiang pak nak pemekas sing mereka ngelakang bener gini dia cekap mirip lengkap mirip itu penegak agung ngaturang pemenang ngusap kapinin tato kramo ini diajeng atur agungnya ini merupa pemenang apang sido karang tunggal kelawanin karang paruan mau besik mau serano mau jangkepan kelawan itu Gustin beli Gustin kai dini di karang paruan kelawan itu dia Ratno dia bujang batik nganggep gue nah yang tuh nyemorang hati yang niki sing beli pan beli ngerosan itu mulut tuah perot berapa niki perot bener aduh tidak dan setuju jak perot dan setuju yang ciul ini tongkos nah istri perot lagi kejangkep sarang itu agung gede Riki kendan pecah sih perot kaden anak ngapo-apo teko nyompang pemenang egar bunga kenok nak ibone malu dong jemak tua ngaib telah parekane nilar peseban jemak jani sangkaning duak benone matur nih boy dewek madan tuo uku tani duen tuo kewalo bungut tengudo dosing kena agung yang beli matur amen sujatine beli sing saja itu dua agung istri pero aduh bro sing moto lian urdeng raos ganti ya ibarat aja yo iki yul ngaib uli paru
durian maos yo. Di keto-keto sing motolia. Nah, keto ya lu menurut keto tau. Jeneng bagus video. Yen rasa ngaji, wet sangkanin pengenan itu sang yang Prabu. Janin yen jalarane uliang dewu. Pangsido jemesin karang tinggal kelawan karang. Cenep dewo jualan dewo. Yang lakno kesari, dot pesan di ngaji ngelah mantu. Di suban dewo nganten. Kena nyen ngaji cucu ngaji pangwali jolek tadi ngaji. Makin dumun. Ciciang tanpa diwangi pacang kejang kapang sarang yadi. Dia Ratna Kesari. Bener. Sane perot. Nih. Yen perot nak saja perot. Kewalo cukurane perot. Betawa. Napene perot buen. Sejabo cokor nih. Tuin yen perot. Kewalo jengke sing ado nyaman ado. Putih gading. Beuy melah besar. Jadi jegek. Bener. Putih gading. Kuala perot. Dijot teke jegek cian sampun medaking perot. Lagot dia budo-budo kang nyam-nyam anak perot. Aliang ngaji dia tapi. Pamit. Nang pirang atur bos Haji. Yen umpamia ngaji cara majang-ajangane ade dewo yen perot. Yen umpamia cara ajang-ajangane ado ane mata ado ane lebong, ane mata ado ajeng, ane lebong ajeng nang Pamit dan dia gendungan. Yang dan setuju mandan jana perot. Wah, aja ya. Sing sido nih lah. Bos ya. Undung sih aku ngayung kan matur video itu. Iya ninik punika dangan untuk titiang eman saking Kengkian buat ngitung pangsido tujuan gelang. Ini jokor gelang. Di subane kayu-kayu lagi lah bener cerok. Nang dia no cepung naleng nak terus. Lalu kene, anten. Anten melancar ke pancingan. Tuh yoi paman agung nang muring dewo. Haji dipuri aja paman murdo mau hitung. Ampunan tiang ali anak perotnya. Andang, perot Punika pikayon nindumun. Sapu napi cokori dewa. Mangno yupiling kayu. paman, main kepuri. Yuk mau. Pasti dia Haji mau bos. Lagu tegelah nyam-nyamang butuh nak perot alia. Ah, nabi perot Nyennya. Paman banget nabi perotnya. Aduh konai. Alon-alon mapi kayun doa. Yen cokor dewa keni antuk wangse. Sepo pamit titiang nilar jagat luwe ngungsi jagat karang tungale dados telik sani titiang duagung keni antuk punika. Sangkaning titiang membantang jengah duagung. Erang titiang kebatek titiang medrebe pegustian kadi cokor dewa medrebe cokor dewa aji gusten titiang melingih kiri-kiring karang paron tan wentan napi jagat tuh parangan puniki kemaon ajin cokor dewa rares biang cokor dewa sane melingih ring jagat karang tunggal bedak-bedak ne samirika
Nika nimawenan titiang jengah sarengipun Cokro Dewa nilar jaga deriki dados telik sani mangdel tideje titiang mau pulih-pulih tuah. Nang mapikayon Cokro Dewa mawenang ical mingsiken Cokro Dewa sanilanan luga titiang sani mempesengan Raden Jaya Warma Sumuna sangkanong titiang gawen titiang punika. Wenten rares mingsiken Cokro Dewa diharapno kesari sane perot mangken daler kegawen titiang. Perot nih yadi dong pamane ngerana. Titiang sampun. Aduh ngudang ketuang nae. Hah? Wah, sapun iki nyak nana titiang wako. Yentan gumanti peroteng titiang sungkanin titiang ideyari. Mejantan penglamar makue jaging lamar memadek ideyari wako. Cokro Dewa rares dan kekangyang sampun yang sampun makin perot Cokro Dewa jak elah sampun wako jak amil nang mapi kayu. Oh, mare dadi gelang resep. Tujuan pamana panggelang ambil yadi mesrano pang daging bakat kuasaan makan aduh. Yen mungoy ngerabi tuakong aku tahu Cokro Dewa ngerak ngayonan rabi sata sama titiang tanggung jawab. Mangkin Cokro Dewa ngangen ideyari rumah sak kadi medumasan ajengan sampunan pepiringan Cokro Dewa tekor kangyangane usang Cokro Dewa naur jaksa batang pemekas daging jagat mangdeken yancan sapunika. Nah, yen keto kadiatur pamanan jutat gelas setuju. Ben bidan gelan angkil ke Karangtungan. Yen wantah dados benyang Cokro Dewa mangde tangkil didiang mangken ngriene ngatur dumun Gelan angkil kende aji nguneng gelas pengirengnya. Sikut elah yadian siap maru pengeleban yen subuh itu kang kemar dua jak bentetang siapa serut burun tununnya ke belakang ikutin nanyang naik nebak